Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftahli bima'rifatil ilmi wa sahilni abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku pasal sawiji alamatul bulugi utawi piro-piro tetanggar baleg iku salasun telu. Tamamu khamsa asyarata sawiji sampurnane umur 15 apane sanatan saking arah taun. Fizakaring dalam wong lanang wal ungsa lan wong wedok. Wal ihtilamu lan mimpi jima fizakaring dalam wong lanang wal ungsa lan wong wedok. Litis sinina karena umur sanga piro-piro tahun. Wal haidu lan haid fil ungsa ing dalam wong wedok litis sinina maring umur sanga piro-piro tahun. Faslun artosna hari iya pasal saiji bade meretelakeun kana alamatul bulugi. Cirina baleg alamatul bulugi utawa ari pirang-pirang cirina baleg salasun eta aya 3. Tamamu khamsa asyarata kahiji nyaeta sampurnana umur 15 sanatan tina arah tauna. Fizakari di lalaki wal ungsa sareng di awewe. Wal ihtilamu lan mimpi jima fizakari di lalaki wal ungsa jeung di awewe. Litis isinina karena umur atos salapan pirang-pirang tahun wal haidu sarang head fil ungsa di awewe wungkul litis sinina karena umur parantos salapan pirang-pirang tahun. Tegasna sapirang-pirang ciri baleg teh aya 3. Hiji sampurna umur 15 tahun di lalaki jeung di awewe. 2 mimpi jima di lalaki jeung di awewe karena umur 8 tahun. 3 head di awewe hungkul karena umur 8 tahun.